Dobrodošli. Vaš Aleksandar danas pravit će za vas američke krofnice. Za pripremu ovih krofnica potrebno vam je sledeće. 400 ml jogurta, 100 ml ulja, 550 g brašna, 4 jaja i jedno pakovanje praška za pecivo, prstohvat soli. Eto, vidite, sada ćemo dodati prašak za pecivo u brašno, a onda ćemo dodati i prstohvat soli i to ćemo sve promešati. Razbit ćemo 4 jaja, umutiti mikserom na najvećoj brzini, dodati jogurt, pa ponovo umutiti mikserom, a nakon toga sipati i brašno kao i ulje. Onda ćemo ponovo sve to mikserom fino umutiti da nema ni jedna grudvica u testu. Eto, tako bi trebalo da izgleda naše testo. Sada ću ja iskoristiti čašu za krofnice koju imam. Ne znam da ima da se kupi, ja sam to dobio u jednim tiganju kada sam kupio još pre 10 godina. Ali je veoma korisna stvar. Vi možete vaditi i kašikom, ali bit će okrugle i neće imati ovu šupljinu između. Eto, to ide veoma brzo. Za nekih 2 minuta, 3 imate već gotovo pečene krofnice. A, bitno je napomenuti da ulje ne treba biti prevruće, jer onda mogu da izgore. Znači, umerene temperaturi, evo kako će vaše krofnice izgledati nakon pečenja. Vidite kako su ukusne šuplje i fine. Baš su njam ukusne. To je jedan način pripreme ovih krofnica. Drugi način je nauljit ćemo aparat za krofnice uljem i zagrejat ćemo ga. Onda ćemo sipati, možete i kašičicu. Znači napunite ove moldice unutra, zatvoriti i čekati 5 minuta da se ispeče. Nakon 5 minuta, evo vidite kako su lepe i divne ove krofnice ispale. Kao iz crtanog filma. Prelepe su. Naravno, dokle god imate smesu, vi ćete ovaj postupak ponavljati. I sve tako dokle ne istrošite celu ovu smesu koju ste napravili za krofnice. Znači, 5 minuta pečenja i krofnice su gotove. Eto, ljudi, to je što se tiče krofnice. Vidite kako su divne. I ponavljamo i sve tako dok ne istrošimo smesicu. Sada, za dekoraciju, ja volim da koristim mešano. Znači, čokoladu za kuvanje i mlečnu čokoladu po 50 grama i od jedne i od druge. Nekako je lepši ukus. Naravno, to su i kikiriki, kao i keksi i ostale đaponije koje možete koristiti, šta god vam padne na pamet. Naravno, na par istopite čokoladu ako nemate indukciju, ako imate indukciju, uključite na jedan i očas potostva, eto vam čokolada istopljena. Znači, utopimo u krofnicu čokoladu, utopimo krofnicu u vašu dekoraciju, evo ovo je na primjer kikiriki, veoma fino. Ponovo, znači, u čokoladu, evo u keksić, ko voli sa keksićima, pa ponovo u čokoladu utopite krofnicu, pa evo u kokos, ko je ljubitelj kokosa. Ja, na primjer, sam veliki ljubitelj i obožavalac kokosa. Evo, ponovo utopite u čokoladicu, pa poprskajte, na primjer, onim šarenim bombonicama za dekoraciju. Ili jednostavno možete ovako samo sa čokoladom, ili čokolada i prah šećer, što je isto veoma ukusno. To je kao da ste ih kupili onda negde na štrandu. I eto, vidite. 1, 2, 3, dekorišemo krofnice. Može i samo sa prah šećerom, kao na primjer ove bele što su. A da, možemo da koristimo i karamelu sirup. Ako imate možete i jagodu ili bilo koji drugi preliv, koji god vam padne na pamet. Eto, to su moje krofnice. Nadam se da ste uživali. Vidite kako su divne, predivne, prelepe su. A o ukusu, tek da ne pričam. Ovo vam je, ljudi, nešto najlepše što ćete probati. Ništa. Ako vam se ceo ovaj moj video dopao, vi preplatite se na moj kanal i vidjet ćete koje ću ja još nove recepte za vas snimati. Do daljeg viđenja, prijatno, vaš Aleksandar vama želi.
I svako dobro. Gledamo se, a vi sada uživajte u snimcima ovih mojih divnih i mirisnih krofnica, koje su zaista preukusne. Pozdrav! Jam.